Jazakallah khair ya Syekhana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabusi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah, malaguin pagsyukuran sin kita niyo hambuk-hambuk pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin masih-masih pa kita niyo piapabusan niya sin pangumuran. Demikian dengan mga pagsyukuran sin kita niyo, amuin masih-masih kita niyo halom sin. Amuin halom sin hidayat iban sin taufik niya. Tandaan niya, amuin din doon na kita niyo nakatunay hambuk ling mga pangdaakan niya. Amunain pagsambahayang sin salatul maghrib. Murah-murahan amuin sambahayang tiunay nato din doonhan. Amuin mahinang sababan. Hikadauhat sin kita niyo harida sin Allah Ta'ala. Demikian amuin hikasan yang sin kabuhianan sin kita niyo den di naman hadunnya labi luba dito ha adlaw mahuli. Hasabiat to mga palanggungan ha agama Islam, demikian dengan mga pagsyukuran nato yari na isab kita niyo nakapagbay mata. Minsan dakuman biyan ha amuin hahangin intingog sin kita niyo amuin masih-masih kita niyo amuin naka manugpat ha mga pangadyan sin kita niyo. Amin tungod sin pasalan kalabihan sin Quran. Demikian amuin mga hukuman sumud ha amuin pagsaumadyata hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala ini. So kulang maglabi nakakawa na kita niyo ding ha mga pangaddatan amuin hipagsaumadyat ha Quran ini. Dengha hikaisa sambil hikawalo nakawanato bilang review pakato tanyo dengha mga panagdaan amuin subay hinangon sin hambuk muslim apabila siya mamasa sin Quran atawakan aturan haamuin pagsaumadyan niya iban sin Quran muna amunin pag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kita mangadji kaniya iwan sin mamasakan niya. Demikian hikarua al-amalu bil Quran. Demikian subaita amuin inangon tubtub hakagausan ta unuin piang daakan sin Quran iwan sin uno na imayan impanglangan sin Quran. Demikian hikatu amunain i-encourage kita niyo hi muraja adaran atau kan basahun daran amuin mga bakas na haparta atau akan kami mga bakas na memorize taring Quran. Demikian ikaupat di mapatut hambuk muslim, hambuk mukmin, amuin na memorize niya, amuin yanun niya kialupahan ko. In mapatut kanya subay siya huminang sin parjanjian niya iban sin pagmemorajaan ni halam sin Quran ini. Demikian hikalima ujubut tadabbur Al-Quran wajib ka tu taniu amuin subay natu amuin tadabburun bimakna amuin tali-taliun amuin hatihun apabila kita ni mamasasin Quran. Nabasanin nato katan in mga dalil hambuk-hambuk ini. Demikian ini kaunum makanjari basahun in Quran asabu kita bianti mitindog sabu kita miyamanaw tawakan sabu kita amuin muttaji amuin si masandai-sandai. Demikian ini kapitu di makan jari amuin kamputan in Quran malingkan subay kita halom sin kasucihan. Sibuk rabian ding hajunub malago demikian pa amuin hadas asgar. Intau kumamput hamusab dapatin siya subay siya amuin suci. Demikian ikawalu hukuman sin pagbasa Quran atungod tao biyan halom sin junub totally di makanjari siya mamasa Quran amin halom sin junub sibu rabian mamas kimampu ta Quran iban mamasa Quran di makanjari
sumagawa amuin hadas asgar apabila in siya wairun halam sin ail makanjari kanya in mamasa sin Quran halabay unuin na memorize niya atau akan halabay sin mga cellphone in gamiton niya sumagawa di makanjari kanya in kumamput sin mushaf apabila in siya bukun siya halam sin udu atau kan halam sin ail. Taib. So biyaon insyaallah sugpatan sin kita niyo in pangajian nato haamuin nakawa nato amuin biasa nato rendunhan biyaon hikasiyam masala hatungod sin sumod hapag saumadja ha Quran amunain jawazu qiraatil Quran lil haidi wan nufasa makanjari long niya mamassa sin Quran amunain mga sila babae saabu sila halom sin haid atau kan saabu sila amuin diatungan sin bisita nila ha bulan-bulan atau kan saabu sila hamuin tipas bimana amin bakas naganak makanjari kanila in mamassa sin Quran amunain pagbasa deng ha amuin mga namimores nila sumagawa di makanjari kanila in kumamput sin mushaf makanjari kanila in mamassa sin Quran sumagawa di sila makanjari kumamput sin mushaf bimana in pagbasa rin di mga kataw temanghuran ha agama Islam amun in pagbasa ding ha amuin na memorize ta biana sin mga mag-azkar kita wayron saan niya mamasa kita bian ding ha Quran amuin ding ha memorize ta qalatil lajnatid daimah amma qiraatul haidi wan nufasa al-Quran bila massi mushafin fala ba'sa bihi bi asahhi qaulil ulama li'annahu lam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma yamna'u dhalik hatungod long sin lajnatud daima in lajnatud daima yanta mga amin pagtibukan ini sin mga kamatauran ding ha ulama so amin pagtibukan nila amin timpya pagwa nila mga pag-ipta nila ha mga aturan atau kan mga kama hukum-hukuman so ding ha mga bitsara nila hatungod long niya sin pagbasa sin babae long niya halom sin haid atau kan nipas ha Quran makanjari basta di sadya siya kumamput sin mushaf in mushaf amun in Quran ito imana mamasa siya amuin deng ha amuin mga namimores niya pala ba'sa bihi wayron long niya saan niya mamasa siya amu ituin pinakamasuk deng ha mga paghambukan atau kan kamatauran bisara deng ha mga ulama sabab wayron long niya amuin natantu dalil deng ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin nang langi kapasalan sin di makanjar imbabae mamasa sin Quran deng ha mga amuin na memorize niya apabila in siya dirugo atau kan apabila in siya bian amuin halom sin nipas sabdi long ni makanjari hipagsibu iban sin junub sababin junub long niya mahupo lang in waktu niya tudda kuman sin tawet to halom sin junub di siya mamego atau kan di siya mag-ayil hasupaya siya makabasa ampalong niya tungod sin taw babae amin daratungan sin bisetan niya bulan-bulan inyari waktu mahaba along niya labi luba na biyan yan tabian ha mga nipas mga babae bakas biyan nag-anak na mahaba in waktu in sila biyan bukon sila halom sin kasutsihan so in di nila bukon nila kasutsihan din di makanjari kanila in mamasa sin Quran deng ha mga amuin na memorize nila deng ha mga Quran. Taib, masala hikahangpo ding ha mga amuin aturan hapag sa umadya taiban sin Quran istihbab tandhipul pam bisiwaki kablat tilawa bimana hinang amuin kabayaan sin syara amuin subay siya maglano-lano na muna sin mga simud niya ha iban sin siwak haunahan di pa siya makapagbasa asabay ron siwak matiyo atau kaminsan aun din di kato matiyo na labi aula iban labi marayaw hikadagdag hapahala niya amuin magtoothbrush na muna siya biyan maglano-lano sin simud niya biyan haunahan di siya makabasa sin Quran ha sabiat to ambuket to ding ha mga amuin pag-addatta hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in pagbasa ha Quran ini hambuk ding ha mga salagu-lagu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala so labi marayaw in tao amuin nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala halom siya sin kasutsihan halom siya sin kalano
Demikian yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis dengan Hudzaifah qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama lit-tahajjudi min al-laili yashusu fahu bisiwak. Yanhi Anas aw yanhi Hudzaifah radhiyallahu anhu in kaunan launnya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila siya launnya amin tumindog magtahajjud hatungan sindum di makna amin lanuan niya munain simud niya iban sin siwak. So amoy ito intanda di makna sa pagtahajjud ito din nga mga pagbasa sin Quran. Amoy pagsambahayang nito hambuk ito din nga mga pagbasa sin Quran. So amoy ito din nga mga makanjari hipagdalil ha amoy paglano ha simud ha hinang kabayaan sin syara amoy haunahan di kita makabasa pa sin Quran. Demikian hikampu tagisa dengan mga amuin pangaddatan kapag sa umadya iwan sin Quran ini minas sunnah bimana dengan mga sunnah al-isti'adatu wal basmalatu inda tilawah. Minas sunnati al-isti'adatu qabla tilawah. Dengan mga sunnat bimana apabila hinangun sin hambuk muslim amuin al-isti'adah haunahan di pa siya makabasa hambuk ini dengan mga hikakawaan niya sin pahala. Amo na lang niya al-isti'ada, amo na yung pagpatalibon pa Allah subhanahu wa ta'ala dengan amin sassat sin syaitan. Sabi ta sin Allah subhanahu wa ta'ala fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minasyaitanir rajim. Apabila kau long niya mamassa sin Quran, pagpatalibon kau long niya dengan pagpatalibon kau pa Allah ta'ala dengan amin sassat atau kan amin panasat sin syaitan. Maita sabab inta ulong niya in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili kabbara thumma yaqul subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka thumma yaqul la ilaha illallah thalathan thumma yaqul Allahu akbar kabira thalathan thumma a'udzu billahi minas samiil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafakhihi wa nafathihi. So amo ini dengan mga pagbasaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana bang siya magsambahayang magpatalibon siya ha syaitan. Pagpatalibon siya pa Allah taala dengan sasat sin syaitan. Demikian ha pagbasa ta sin Quran amuin kalagihan ta im pagpatalibon pa Allah taala amuin supaya kita di masasat sin syaitan sabab ha pagbasa ta sin Quran yaon magkailangan siya sin tadabbur. Magkailangan siya sin tafakkur. Amin magtafakkur ka amin pagbasa mo kanyon. Amin dongdungan mo biyan yung pagbasa mo kanya. Tali-tali mo biyan supaya ka biyan amin makakawa sin pangadjian ning amin. Bebasa mo ding mga ayat atau kan kalam sin Allah Ta'ala yaon. Hasabiat to, supaya biyan amin di ka masasat sin syaitan ha mga amin pagpaham mo. Iban sin pagpanali mo ha amin biyabasa mo yaon, labi marayaw biyan amuin, magpatalibon ka pa Allah Ta'ala ha amin sasat sin syaitan. At tungod lang niya, hatungod lang niya sin pasalan paglapal ha pagpatalibon ha Allah Ta'ala din ha syaitan, aun lang niya tu lalapalan makanjari sabuton sin hambuk muslim. Muna-muna amo na imbya mga matampal pakatutan niyo atau kan kahatian sin kamatawaran din katutan niyo amo na inlapal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. So amo nin hambuk ding mga lalapalan makanjari hilapal tahaunahan sin pagbasa ta Quran. Demikian hikarwa amo na in a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafakhihi wa nafathihi. Amin hikarwa ding mga amuin makanjari basahun tabian haun di pa kita mamasasin Quran. Demikian hikatu amunain a'udzu bis samiil alim minasyaitonir rajim. So yung mga babasahan ini fayustahabbu lil qari'i ay ya'mala bihadhihi wa hadhihi. So labi long niya marayaw long niya hataw nagbabasa sin Quran ambuk waktu basahun inyat tu in hambuk waktu naman isab wasahun inyat tu. Di mana pagsambi-sambiun niya atau kan pagsaliw-salihun niya in pagbasa niya haamuin pagpatalibon niya pa Allah Ta'ala ding haamuin sa satin syaitan ding mga amuin balitu aturan atau kan tu sifat haamuin paglapal kanya ha mga nabasa nato den dunhan.
Taib, wa faidatul isti'adah. Uno biyan in karayawan, uno in kalabihan may ta kita di aksin Allah Ta'ala, magpatalibon kanya apabila kita mamasa sin Quran supaya kita di masasat sin syaitan. Muna-muna, liyakuna syaitan ba'idan an qalbil mar. Supaya lang niya in syaitan malayo siya ding haamuin, pangatayan cinta o nagbabas sayat to. Taib, wantifa'u bihi, sarta amuin mataud at tawakan biyan makapaidda kita biyan haamuin pagbasa teto. Sab aun long niya pagbiddaan sinta long niya amuin magbasa sin Quran, yaon niya magadlaw na impangatayan niya pagbasa niya ding sin amuin tao nagbabasa in pikilan niya to hadugaing. Namamasa in simud niya, sumagawa in pikilan niya to hadugaing, in niya to dugaing niya to in pahala makawaan niya iwan sinta amuin namamasa. Yaon din dun long na in pangatayan niya miyamagad haamoy mga biyabasa niya ito biyan na yan tabihan sin mga pagsambayang amoy saabo nagpapatiha in amoy in imam in lawi marayaw in kita amoy miyamagad kita haamoy biyabasa sin imam ito haamoy iban sin pikilanta sabjita sin Allah Ta'ala wa idha quri al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu sabab amoy ito in karayawan supaya kita magpatalibon supaya amoy pikilan ito di siya masasat sin syaitan supaya in syaitan di sumudha amoy mga uno na biyan hipanasat niya halugay mo ito nagbasa amok ito din mga bisarahi Sheikh Ibnu Uthaymin rahimahullah hatong wadisab sin basmala amoy pagbismillah bang kita mamasa sin Quran amok ini din mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis dengan Anas radhiyallahu anhu qal baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina adharina id igfa'atan summa rafa'a ra'sahu mutabassiman faqulna ma udhikaka ya Rasulullah qal unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. So in dalil yan tabian sunnat in kita mamasa kita sin bismillah amin pagbasa ta sin Quran muna amin dalil yan ta in katan hinang sin Rasulullah amin hinang katan ito tagnaan niya sin bismillah sabab amin tiya tagnaan ding ha bismillah in mga hinang insyaallah amin sababan hika kawa tabian sin barakat niya apabila bi bismillahan in hinang ta sabiat tu indalil din diha tungod sin pagbasa Quran yan hi Anas radhiyallahu anhu ambok waktu long niya doon long niya kamu in Rasul sallallahu alaihi wasallam tagha na sadya amuin biyaba niya biyan in unya bi makna ang biya taw natutugyan biyan tabian babaon niya biyan in unya pagpuas ya tulong niya tias niya mga yan ta mga pila minute biyan biyawaan niya pagpuas ya tu tias niya in Quran sarta tias niya biyan in unya sarta imuyum siya yan sin mga sahabat long nila ya Rasulullah unulong niya amuin ikauyum mo long niya atau kan unulong niya amuin hikakatawa mo long nila yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun long niya timurun ka kulong niya amuin sura den dunhan bimana bagora sarta biasa niya na sarta yunahan niya sin bismillahirrahmanirrahim. Bagus amunain biasanya in suratul Kautsar so amu itu in dalil sunnat bian in pagbasa Quran amuin unahan tasin bismillah bimana hamana sin sunnah bang mahinang sin hambuk muslim mahinang sin hambuk mukmin hikakawaan niya pahala apabila amuin ketinggalan niya na di hisabiat tu hikaunukannya so hasabiat tu hinambuk muslim subay ni amuin tuyuan in katan hinang niya bian amuin tumao din pahala makawaannya. So insyaallah aun long niya masala din di hatungod long niya ita dan nas ayanhu tilawatihim biqauli sadaqallahul azim. Nahinangin nilaw niya biya si maplag mataud biyan amuin si maplag antara si mga manusia apabila sila maubos magbasa sin Quran atau kan humali sila pagbasa nila sin Quran amuin patubtubon nila amuin lalapalan sin sadaqallahul azim.
Taib, ulo lang niya, aun ba ini karya sali dengha Rasul sallallahu alaihi wasallam? Atau kanaon ba ini karya sali dengha Quran atau kan dengha sunnah? Amin paglapal sin amuin, sadaqallahul azim, hatiap-tiap bang maubos magbasa sin Quran. Sabab apabila ini nahinang sin manusia amin continue na, hinangon niya nakahaba, sambil simudha pangatayan niya, atau kana pikilan niya inyaon hinang dengha mga ibadat, bangsa upama ini wayrun siya amin puunan, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mga amin sahabat niya na inhinang yaon minsan pabiarin in taud huminang kanya minsan pabiarin in lingkat niya pa manusia na di siya maitong siya amuin ibadat apabila wayrun siya puunan wayrun siya basihan dengan amuin kabtangan dengan Quran atau kaningha hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, in jawab la dalila ala qaul sadaqallahul azim. Wayrun long niya maputmo dalil. Dan naman Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil puas niya amin mga sahabat niya, iban sin mga tabiin, amuin mga sila ito, pagwahanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila sila humundong ha pagbasa sin Quran, tubtubon niya ha kalima sin sadaqallahul azim. So wayro niya tulong nila dalil dan dito. Wa in kana hada amalul aksarin, minsan pa amuin biya amuin hinang simaplag biyan ha katauran dengan mga amuin bangsa muslimin. Wa amalul kasrati laysa dalilan ala isabatil haq. Amin subay na to palagi tumtuman bukon laong niya in saukat na laong niya matao din huminang kanya tanda yaon inyaon laong niya hinang bunal nasya. Bukon in maksud niya saukat niya on matao huminang kanya inyaon mahinang na siya bisara bunal atau kan mahinang na siya on aon na siya amuin pangamdusan biyan. Sehingga wayroon amin dalil dengan Allah Ta'ala, dalil dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kan dengan mga sahabat niya, atau kan tabi'in iban sin tabi'in, na di siyaon maitong dengan mga ibadat, atau kan hikakawa pahala. Sambat beta sin Allah Ta'ala, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Bang mo kitaon minsan pabian, kita umin katauran dengan mga manusia ini, minsan pabian in katuyo, amin hihindo kanila impagparat saya, hihindo kanila biyan impagmabuga pa Allah Ta'ala, hihindo kanila in sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hihindo kanila in aturan sin pagibadat, di naman ito dungugol nila, di naman sila ito magparat saya, in masi-masi naman iagad nila, amuin unuin halam sin pangatayan nila, in masi-masi naman iniagad nila, unuin kabayaan sin napso nila. So, inyari ini, di lang niya magumpaat kanila biyan patumtum amin mga katanda-tandaan dengan mga dalil, katanda-tandaan dengan mga sunnat, katanda-tandaan dengan mga pagitipakan si mga salafus salih, dia tu magmumpaat kanila. So amuin niya agad-agad nila ramasi, amuin kabayaan sin nafsu nila. So amuin ito, way na lang ni sarew-rayo dengan mga amuin, kabtangan ni Fudail bin Iyad hatungod sin parakala ini. Di lang niya, hikauno lang niya, amin magad ka lang niya hakasabunnalan, minsan isa-isa mo in niya magad din doon. Dia tulong na hikabinsa, di tulong na hikasya-sya kay mo. Dia tulong na hikakangi kay mo, amin magad ka lang niya tiranan sin Rasulullah, hapamando sin Rasulullah, iban si mga sahabat niya, minsan isa-isa mo niya magad din doon. Damikyan, di rin sabihat tulong niya hikainu-inu, di rin sabihat tulong niya makanjari, amin agaran mo na saukatin para kalayaw matao din huminang kanya, minsan wayrun dalil biyan ng hasyara, saukat na matao din huminang kanya, na diya tumakanjari lang ni amuin, marana ka rin dito yan tamagad biyan. Bal inna dalila ma'aman mana hatma tilawatil Quran bihadal qaul. So, bang mo kita unin taga dalil, amuin taga basihan, amuin hinang sin Rasulullah, iban hinang sin mga sahabat niya, iban sin mga tabiin na puas niya, iban sin tabiin, apabila sila humundong pagbasa nila ha Quran, amuin yung paghinangon nila. So hadis din kan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra alayya. Qultu aqra'u alayka al-Quran wa alayka unzila. Qal inni ashtahi an asma'u min ghairi. Qal faqara'tu an-nisa hatta idza balagtu fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. So yari dalil amin yan taon siya tanda.
aun kita pamutan bang haunuta kiawa in hinangta. Sab nasabot kaina in amin paglapal sin sadakallahul azim hakahaba kita mapuas magbasa ding ha Quran bang kita humundong ha pagbasa wayron nya tu maput tabian bang den kain siubian amin kiawa in pagbitsara simbiat tu sa yari long na intaga amin dalil. Ayan ni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kakulong niya basahi ba kulong niya sin Quran. Yan sin Ibnu Mas'ud yan niya kanya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam basaon kulong niya kay mo in Quran sarta den dun long niya kay mo timurun in Quran. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya in akulong niya mabaya akulong niya dumungog ha Quran long niya ding habasan dugay ding kako. Mabaya siya dumungog amuin mama basahon in Quran ding hadugaing. Mabaya niya dungungon. Taib. So yan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu biasa kulong na in suratun Nisa. Sambil long ni amuin simampay akulong ni ha ayat amuin pakay pa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Unim bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaku kuf au amsik bimana long niya hundong nakaw. So para itu ainaihi tadripan. Iban kita kulong niya in dua mata niya amin long niya timutu biyan long niya in luha niya. So sahabat tu yan Ibnu Mas'ud bi abi wa ummi bi abi huwa wa ummi falam yaqul lahu sallallahu alaihi wasallam qul sadaqallahul azim. So habiat tu na long niya amin bisara si Rasul sallallahu alaihi wasallam hundong na kaulong niya atau kan sarang na way siya long niya nag-iyan ka kulong niya iyan long niya sadaqallahul azim. Bangsa pa masyara in paglapal sin sadaqallahul azim nasabot sana ito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biita sana ito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan Ibnu Mas'ud hawak tu biyan amin diak niya namasa hawak tu pia hundong niya long niya sadya sarang na way niya diak amin ha maglapal sin sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim walam yusbat dzalika anhu sallallahu alaihi wasallam. In kalima sin sadaqallahul azim way ini laungta nasabut way ron nakasabut dengan mga sahabat in kalima ini biasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila siya humundong ha amuin pagbasa niya ha kalam sin Allah taala. Walam yahad anis sadril awwal ridwanullahi alaihim. Demikian wa ini yang tabian kedungugan aun nakasabot kaniya nakabasa kaniya ha mga amuin panagnaan generation amuin mga sila masuk para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Serta amuin mga sila siya saksian si Rasul sallallahu alaihi wasallam ha amuin hakarayawan nila. Demikian ha mga puas nila ha mga amuin tabiin iban si mga tabi'in. Idan ma baqiya illa an naqula illa annahu muhdatsatun wa laysa fihi sunnatun tazuju hadha dzikr. So sabuirun kabakan tabian in Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang niya demikian in sahabat niya way nila hinang demikian in mga amuin puas dengan mga sahabat nila amuin mga tabiin way nila ray sabihinang in lapal ini na wayrun kita maiyan kanya malingkan in bicara ini yan sin nagbabaktul hak kitab ini ha mga alaw niya kakahinang bago siya biyan amuin simaplag atau akan amuin simampay hakamatauran dengan mga manusia. Taib kalatid lajnatud daimah in patawasin mga lajnatud daimah hatungod sin amuin kalima sin sadaqallahul azim apabila kita humundong atau akan tumubtub hapagbasa sin Quran. Qaulul qail sadaqallahul azim fi nafsi haq. Bang kita umulong na in lapal sin kalima sadaqallahul azim hataw nagbisara ito mapatutod. Walakin dikruha sumagawa lang niya amuin sabuton niya lang niya hatiap-tiap kahaba siya maubos magbasa Quran hakahaba lang niya na inyat to mahinang yato ding mga hinang bago ha agama. Mahinang yato ding mga hinang amuin wayron siya punan ding ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa bimana mafhum ha mga bisara nila bang bukon siya bistimral
Bukon siya amin kahaba hinangon mo. Aun waktu mahinang mo siya, na inya to, insyaallah, wayron law niya sa niya. Ang bukon siya amin hinangon mo siya istimrar. Lianna lam tahsul minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. May talaw niya di ta makanjar hinangon niya to amin subay kahaba kita us magbasa. Basahon tayo sadaqallahul azim, sabab way inihinang sin Rasulullah, way nang sin khulafaur rasyidin, iban si mga puas nila, way roon nakasampay ang mga suy-suy nila in sila, pagbasahon nila ini apabila sila maubos sa pagbasa sin Quranul Karim. So, sabiat to, haamin supaya kita di makasudha parakala, hakabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad, na labi marayaw amin tinggalanta in mga kakahinang sinbiha ini minsan pabian amin si maplag hakatauran ding mga manusia. Demikian habaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk riwayah, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Hay sisubian amin huminang mga kakahinang biyan amin bago biyan mga kakahinang namo bima na pinda ing mga kakahinang namo atawa kanway namo na hinang-hinang nila hapasalan sin pag-agama na inyaon hibalik kanila atawa kan di tay maon sin Allah subhanahu wa taala. So, amo ito hapasalan sin paglapal sin sadaqallahul azim. Demikian hikahamput agdua ding mga amuin pangaddatan bang kita mamasa sin Quran, istihbab tartirul Quran wa karahiyatis sur'ati al-mufarrita fi tilawati. Amuin hinang kabayaan law niya, amuin tartir, bimana parayaw mo biyan yung pagbasa mo sin Quran. Iban hinang di kabayaan amin pagbasa us-us. Amin day uning pagbasa labi luba anabian amin malawa anabian yung mga patut sin mga huruf atawakan amin mga hak sin mga mad. Di nabian hikalihil ha pag us-us nila na labi awlayat to amin di makanjari ha amin pag us-us sa pagbasa sin Quran. Sabi mismin Allah subhanahu wa ta'ala amin diak niya kita niyo amin parayawon in kalam niya apabila nato basahon halapal niya law niya warattilil Qur'ana tartila. Imana amuin para yaun tain pagbatsa ta kanya apabila basahon tain kalam sin Allah taala ini. Taib, ulo law na mana sin tartir, berin law na maksud sin pagparayaw. So at-tartir kala Ibnu Abbas fi qaulihi ta'ala warattil Qur'ana tartila bayinhu tabyina. Amin pasawahum mo siya. Amin sampulna sim pagpasawa bimana patampalon mo siya. Unim mana patampalon mo biyan mga makarij. Amin pagbasa mo ha Quran yato. Demikian patampalon mo biyan mga baris iban sin mga amuin mga mad yato. Patut subay mo biyan pahabaon, subay mo siya pahabaon. Amin mga mad atawa kan huruf biyan amin basa mo Quran ito. Demikian amin mga mahupo lang siya na patut mo subay di pahabaon. Mahupo mo lang siya. Wakad karihahu minas salaf minas sahabati wa min ba'dihim al-ujlati al-mufarritati fi tilawatil Quran. Di mana amin kabunsihan sin mga sila salaf. Pagwahanan sin mga sila sahaba. Iwan si mga puas nila amin pag-us-usa pagbasa sin Quran labi luba na tud amin di nabian matunay amin mga huruf atau kan makharij iwan sin mga amuin mad ha pagbasa sin Quran yato. Nasabot pakala Abdullah kala Abi Jumrata an Abi Jumrata kan qultu li Ibni Abbasin inni sari'ul qiraah wa inni aqra'ul Qur'ana fi thalathin faqal la an aqra'al Qur'an al-Baqarata fi lailatin fa udabbiruha aw fa uabbiruha fa adabbaruha
wa urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'a kama taqul. Hi Abi Jumrah ini, yan kulong niya kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inakulong niya masapat akulong niya magbasa. Masapat akulong niya magbasa sin Quran. Sambil long na inakulong niya, maubos ko tamatun long na in Quran halong sintu adlaw basahon. Maubos niya tamatun basahon in Quran halong sintu adlaw. Insambong Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kaniya, amin magbasa ko lang niya Quran lang niya hangkarum niya lang niya ambok lang niya suratul Baqarah lang niya maubos kura. Amin tadabburun ko, tapakkurun ko yung pagbasa ko kanya. Iban sin parayaon ko lang yung pagbasa ko kanya. Labi at tulong niya kabayaan ko ding sin amin biasin hinang mo ito amin ubuson halom sin tuadlaw in Quran. Wa fi riwayatin fa in kunta fa'ilan la budda faqra'hu qira'atan tasma'u udunayka wa yu'ihi kalbuka. Yani Ibnu Abbas hambuk riwayat, apabila lang niya hinang mo to din bihat tulong niya in pagbasa mo bihat to nasubay tudlong na in pagbasa mo amuin kadungugan lang niya sintay nga mo. Amuin tingog mo ito pagbasa mo kadungugan sintay nga mo in basahan mo. Damikyan amoy miya magadin pangatayan mo. So bimana bangsaw pa mabihat yung pagbasa mo na di ito yung tabihan kagawsan halom sintu adlaw amin maubos basahon in hambok Quran ini. Damikyan qala Ibnu Muflih qala Ahmad tuwajibuni al-qira'a as-sahlata. Yani Ibnu Muflih bisara law nahi Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Maajay pa kulong niya pagbasa law ni amoy mahantap siya. Mahantap siya. May maana amoy mahantap yung pagbasa kanya. Iban kabunsihan kulong niya, kalisuan kulong na yung pagbasa law ni amoy masapat. So amoy ito din mga bisarahi Ibnu Ahmad bisara Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Damikyan hawak to siya na asubo bangunuin hukuman sin pagbasa amoy masapat law niya. Long na inukuman para kakulong niya di akulong niya mabaya bimana kalisuan kulong niya in pagbasa long niya amoy masapat. So magawa long niya bang intaw magbasa amoy matunay niya raysab impatot sin Quran ding mga amoy makarij mabasa niya raysab damikyan in mga mad matukbal niya raysab nawero na long niya saan niya amoy masapat in pagbasa niya. Sabab aon mga tao bihat tunatudlong tabian in pamitsara nila masapat. So, di nga mga paidda, uno lang na inlabi marayaw, amuin magbasa sin Quran, masapat siya, haway ron biyan tabian, tadabbor niya iban sin taan ni, iban sin pagbasa lang niya amuin, mahumpot siya, pagbasa lang niya amuin, maluoy butangon tabian, amuin mahina, sumagawa, iagaran sin pagtadabbor, iban sin pagtaan ni, bimana, tiya tali-tali atawakan biyan, pipikil-pikil niya in mga biyabasan niya. So in jawab, dilong niya gumawa ding hadua aturan. Apabila in pagbasa biyan amuin masapat siya sa hikadihil na impatut sin Quran, na wayro niya tusaan niya lang niya. So magawa, bangsaw pa mabiyan amuin, pagbasa niya biyan, labi marayaw kanya amuin, mahina atawakan makuan siya mahantap iaagaran sin tadabbur na amoy tulong niya in labi afdal atawakan labi marayaw ha amoy pagbasa niya. Damikyan hikampot tagupat ding mga aturan sin pagbasa sin Quran nasabot na inisin kita sa nakalamod amoy istihbab maddatil qiraah amoy subay tabian amoy hidihil impatut sin mga mad aming pagpahabaan iban si mga pagpahupuan ha pagbasa tabian ha Quran. Suila Anas radhiyallahu anhu kaifa kana qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal kanat maddan summa qara bismillahirrahmanirrahim. Nasubuhi Anas radhiyallahu anhu berin law niya bianin pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Quran. Habiarin basahan niya. Insambong Anas radhiyallahu anhu law na inkaunan niya mad bimana aun siya biyan pahabaon in waktu in patut pahabaon paupun in waktu paupun sambil long niya biasa niya in bismillahirrahmanirrahim dihilan niya madda in bismillah
iban sin Ar-Rahman, iban sin Ar-Rahim, dihilan niya inimad amin dua harkat. Demikian hikahamput tagupat, istihbab tahsinus saut bil qiraati wan nahyi anil qiraati bil alhan al matrubah. Bimana hinang laungnya sin kabayaan amuin subay ta parayaon in tingog ta pagbasa ta sin Quran. Demikian pianglangan laungnya amuin pasibuon ta in pagbasa ta Quran, haamuin tingog sin pagkalang atau akan bian pagkalangan di makan jarhi paagad tain pagbasa ta Quran biya hantang upamahan sin amuin pag tingog bian ha mga kalangan. Indalil hayini hadis dengkan Barra radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra wat-tini waz-zaitun fil isya wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atan. Yan Barra diwog kulang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam namasalaw niya sin suratut tin wat-tini waz-zaitun ha sambahyang isya sarta alaw niya wa ma sami'tu iban wayrong niya diungog kulong niya marayaw long niya tingog ding hatingog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kan malingkat tingog ding hatingog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So sabiat tulong niya amuyat tulong niya hinang kabayaan sin syara amuin parayaon tain tingog ta pagbasa ta Quran. Amuin pagkawata sin mga makharijat to agaran ta iban sin amuin tingog marayaw ding amuin tingog ta. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lam ya'dan Allah li syai'in ma adina li nabiyyin ay yataganna bil Quran. Yan Ibnu Katsir radhiyallahu rahimahullah anna Allah ta'ala mastama li syai'in kastimahi li qiraati nabiyyin yajhar bi qiraati wa yuhassinuha. Wairun long niya piang daakan in Allah subhanahu wa ta'ala haunubang unubian haabya sin amuin pang daak niya biyan hanabi niya amuin diaak magparayaw atau akan magpalingkat sin tingog niya pagbasa niya sin Quran. Amuin diaak sa sin Allah ta'ala biyan amuin parayaw ning pagbasa niya Quran. Wairun kiarakan niya mga dugaing biyan biasin kiarakan niya amuin palingkat hatingog layaw hatingog amuin na pagbasa sin Quran. So, yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yataganna bil Quran. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun long niya dinga mga jumlahan namo hay sisulong niya amuin di niya parayaon amuin pagbasa niya Quran. Amuin di niya parayaon, di niya pahantapon, di niya agaron in amuin mapatot sa pagbasa Quran na insya di siya maitung ding mga jumlahan namo yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian kala Rasul sallallahu alaihi wasallam zainu aswatakum bil Quran. Palingkatan niyo lang niya intingog niyo ha pagbasa niyo ha Quran. So in importante di siya makaagad ha amuin labayan atau akan hantangan sin pagbasa atau akan amuin pagkalang ha pagbasa sin Quran. Demikian walamma istama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiraati Abi Musa al-Asy'ari waktu bian dimungugin Rasul sallallahu alaihi wasallam habasahan ni Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal bariha bangsad jamo ako lang niya kikitaan in ako lang ni amin na ningog ako imungog-dungog ako lang niya pagbasa mo lang niya Quran at tukabi lakad utita mizmara min mazamiri ali Daud. Abi mana yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabun na lang niya amin kaya bahagian kau kaya dihilan kau lang niya ding amin lingkat sin tingod ding amin lingkat sin tingog sin amin Daud alaihi salam. So bimana Abu Musa al-Asy'ari piyara yaw ning pagbasa niya Quran. So amo ito in hika hamput tagupat. Demikian hika hamput taglima al-buka inda tilawatil Quran wa sima'ihi.
amuin pagtangis lang niya apabila kita magbasa sin Quran, iban apabila kita makadungog ha Quran. Wakil al-amrain ja'at bihi sunnah. Induahin ang ini amuin pagbasa, iban sin pagdungog ha Quran, nakuha nini ha sunnat, biyan, amuin tumangis intaw mamasakannya. Launghi Abdullah bin Shuhair radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizul marji yakni yabki. Yani Abdullah bin Shuhair ini dimatung akulong ni amatu para Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta insiya amuin sa abo nagsasambahayang nagtatangis siya pagbasa niya sin Quran. So bimana amuin pagtangis sa Quran mang kita mamasa Quran wayrun sa anya ini demikian apabila kita makadungog amuin bangaon makabasa sa Quran makatangis kita inyat to demikian wayrun sa anya amuin hambuk kulang labi deng mga amuyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin hambok ding mga pito yatto pasilungon hadlaw mahuli hawayrun makasilong malingkan isyung pasilungon sin Allah Ta'ala amunin law niya wa zakarallahu khalian papadatay na apabila biyan masabot kanila biyan in Allah Ta'ala atawa kan in mga kalam sin Allah Ta'ala biyan na tagha na sadya biyan lumuhain mata nila walhamdulillah biya miabot nin waktu nato murah-murahan aun kita niyo maput pangadyan ng mga nabasa nato ito sarta bang mayan papagbarakaton sin Allah Ta'ala in paglingkod-lingkod nato iban sin pamaningog nato haamuin waktu ini sarta bang mayan listahon sin Allah Ta'ala ding mga amal ibadat nato iban sa baban amuin hikadawhat nato sin kasanyangan din naman hadun niya labi luwa dito odlaw mahuli iban murah-murahan mang mayan kita niyo dihilan pa sin Allah Ta'ala amuin karayaw sin parasahan iban sin amuin kahaba sin pangumulan supaya mapatawad nato pain mga amal ibadat nato sarta demikian pangayuan ko kamaapan kaniyo bang aon din dito amuin kasaan ding mga pagkamali ding mga pagbasa iban sin pagmana demikian pangayuan kaampunan pa Allah Ta'ala sarta wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.